dan jong ni mo. Gubernur Ong Mennya ba Presiden Jungi ba de Ong ba Kemalismen hakaba Panbri kajing duna jong ki brio ko fil ma kan ka po ke field levels jong ki SDU jong ki division of fair kung ki line staff ki meter reader ki clerk kabangi dan kamha man la ki subdivision ki dan kamha ita gitu ngai Kemalismen kam entertain ya ka jing kuat jong field officers ngai da ka ba aidau ba kapua department kala aya ka blanket ban recruit ani ban thung casual ani contractual employees sem na ka jing bit ka puar department ngai ka san how bana February Kemalismen ka thung armut ki beri bana ba kata way be u arka juti bata serji but way pada udah yu Sani Kumar Singh yakini kitong on a temporary basis contractual basis na benda sistem hakadua proposal hajar si benai way ti henry ke jikli jungi kelong ba pada khila bentung yakini proposal hajar way kebamun silak hnu ko hajar na benta beron belum tu yakini contractual basis kibade na benta kibadon kam haka field level nak benta ban restore power supply nak benta ban sim ki meter reading pala datung yaki kamut ilayo kumba khan nyong mut ye akado kumba khat sam hajar sibna ma yo way u contractual employee tang pendap haki jakan bala duna ya ndrei Kemalismen kamle ye ndrei kathung kesan ikini ki amut bri bana ba ngastir klem dat pe ya ka reservation policy jong ngastir di hakai ka qualification juki bani kata ka expertise juki pakithung ki ruminte kithung ki kumuway kumu assistant finance commercial ngintip kai gataro nanta pada yoway pada kumu technological ti ki ka kam ka jungki bakili benne ngintip ti kai ka expertise juki ngintip ti ngam tip kadon ka advertisement holo jong kani ngam kenau ngan yui kumuta advertisement Mana thung ikini arko? How February jong. kalau ada kawan how 3 February aku akui Jing sujud ni nama bang yang nginu ngila mendong taruh nama bang ni kami iya kira ke advertisement nama tak ni pus ni ada jing kuat jing hi kalau ba dia bentuk sange asman ni gini lada ngimla bentung ya ki staff ya ki jing dot kam jong ka field office nak bertaban restoration jong ka power supply nak bertaga ban lek pek ya ki meter reading ibalin tu ni gini ki ban susong mo press ki ban ngimnum yo jing to kay ga jing to nak ban yo ki ngimti but ko way fi galong ba na thai Kemalismen ko avoid it ko order jong power department how to power ka jong ni klang ma issue halor jong tu ki aspatam gitu ba thumi gitu ki multitasking contractual employees nai ya den ko tu kawan ka blanket ban na po ka power department bamdei shu ban thum de kumno mentai kini ki thum hato kila yok clearance po ka power department kini ro ki thuman contractual kini ki ba ka kata ba ken de mentai ngira pentip shu pai ba ki pai ba ken tip kini resi makin ma ak jindok kam menta PM na ki jongi menta ikam iba hajar dari advertisement dar dia be di hajar kini tab kata ka real fact apa pasti ke jongi dari advertisement dar ibi kami bentar lai hajar tegak dekis pa finyo di hajar finyo benar apply de kini ke state of affairs ke jongi hani